Iqembu le Chicken Inn seliphendukise uJoey Antipas ukuthi azokuba ngumqeqetshi walo njalo. UAntipas uthatha isikhundla ebesiphethwe nguRahman Gumbo, yena owathatha lesisikhundla ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba uAntipas eseqhatshwe liqembu le-AmaZulu elase South Africa. Ngesikhathi iqembu leChicken Inn liqeqetshwa nguGumbo liphuthe imidlalo yalo lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017, njalo inkokheli zeqembu zikubone sekufanele ukuba zibize njalo uAntipas, yena walikhokhela laphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2015. Besilibizele ukuthi silivezele i-technical team yethu, ocoach bethu abayibo abaza coacha ama-teams ethu kuma-juniors ukuze kuyefika ku-senior team. Inhlelo zethu, uhlelo lokuqala ukuthi sitrain abafana badlale ibhora, sizuze imiklomelo, sikhangelele ukubana siphutshe isizini siphezulu kulalokhu esikwenzileyo kunyaka ophelileyo. UAntipas uzabe encediswa nguPrince Mature ukuthi okhangela abadlali nguSikhumbuzo Banda, ikanti umqeqetshi wabonozinti nguThiribabili Sithole, abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo nguCharles Liwayo kanye loNkosana Gumbo, ukuthi okhangela abadlali nguSimba Mtubuki.